بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كأن كدقدمي في سديس أو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسه درسي دبركيستي واي دولا بدري قال تره حاجة تكو دبني أك ربين قدان زمان ديرا أبسان منجد إن بودا ربين لولا هيامه نمني لولا كان نفتي فدته لنجلي حاجة تكو فدته لولا سر ربين واجبا قده لولا سواجب قد يا ربين وان هدو ولتي آنسه جئما شعبانا سنكيس لولا واجب قد صوم واجب قد زكاة واجب قد واسديه ربين قدان أمة مسلمة لاليه تينتاله سدينو جباتني أكاتا ربين قدان الرابر بعدون قوتني دفني سدينو يتهجتن قرمات ربين قدان قد سنتي بالكاوان أشراغا كأشين دورا وري قريش كرا جيجيب نساني كرا كان دبره رسول عليه الصلاة والسلام جيجيب كان هيكتوف ديماني أنجو في أنكته جيجيب نجلا به دبره جنة دبي غاف جيجيب نسوان قالا كوما تكتهف ملقني إسا كيسا جيروس كرا دينار ذهبا كوما شنتمتي قيافمو ملقا غوردا كان يرو سموتمان اسلاما هارون ام اجارمته تغلي تكلين قمنه تنمني تكلين من دان فدن نمو في سبيل الله حجته موتمان سن ملقت حجمتي قياس مال يروسن نمنكم ملقا درانيسان دلوتن هورتني قبن هنديو قريشتو الرادة كيسا كاسه يوسلا geejjiba deemu kana qabatan horii ifiisan haga tokko argatan jechuu duula kana duraarraa keessatti duula sariyatu nakhlata jenne ka geejjiba qureesh qabatanii adhanii ka fidan san guddoorraa fayyadatte sahaaban kalamataa kun jalaa baafate deebiisaatiif qophaa'u rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jenne kanaaf ammoo dooyaa nama lama biyya shaamitti kaleessanii achi kaayanii deebii geejjiba kanaa qajeelatti oduu guutuu argatanii sanirratti geejjiba kana qabatuuf socho'an namni geejjiba kana eegdoon isaa waraanni tiksu nama 40 namni ammoo geejjiba kanaan deematu hoggaana beekamaa qureesh abu sufyaan رسول عليه الصلاة والسلام نما بربادين جيجي بخناف ديمنا نكاسا جدي وسو نمني أكا غاريتين قبائين كأن نمني باين انديمني نما دي بسديه في غرا قد أفوري توجي انديمي نمو نكون لولاف نمون قبوف نما دي بسديه geejjiba namni 40 eego lola guddaan barbaachisu sanumaaf qophaa'inamu garuu yeroo isaan achitti kalaayan dooyan islaamaa haaroonni oduu haaraa fidde oduun haarenni isiin fidde sun akka warri geejjibaa sun miliqee dabre kana mudhaqqabuu eeganaan dandeenye akka ammoo qureesh duula dhufte oduu tana lamaantu bakka takkaa rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam oduun tun lachuu waan nama rifachiisaa yeroo sanitti geejjibni isaan yeroo hagas keettuf qopheessanii fi eega'aa jiran jala bahee dabruun waan nama rifachiisa duulli ammoo guddaan isaan hin qophaa'aniif tokko dhufee nama qabatuunis waan nama rifachiisa kanarraa kaka'e
ummanni sahaabtota muslimni lolan barbaanne lolaaf namuun qophoof namuu maal jedhan sila akka gaariitti hidhannoo gaarii hidhannee obbolowwan keenya hunda baafne lolaaf qophoofne irra nuu gaarii yaa ergamaa rabbiin lolaaf hin qophoofne warruma geejjibaa kana ariineetuma faana buunee dhaqqabnee akka irraa waa fudhannu haa taanu jedhu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam laalanii akka geejjiba dabre san dhaqqabuu hin dandeenye argan eega warra san dhaqqabuu hin dandeenye ama dubbiin ima deebi'uu fi lola lolu lamaanuma kana yookaan waraana guddicha Qureesh achii dhufaa jiru kana fuula keessa deemaniituma lolu yookaan jalaa deebi'u lubbuun ilma namaa ama jalaa deebi'u kanarra jaalatti garuu jalaa deebi'uun kun guddoo kabajaa muslimaa miidha waraanni naannoo isaanii duulli guddaan hagana kun dhufe osoo isaan waraanni isaanii ala jiru waraanni isaanii jalaa baqatee gandaggale achi taa'anii biyya gosoota keessa deemanii guddoo kabajaa islaamaa miidha loluuni dhabuun lammata ammallee yoo fedhe warri kun nu baqatan jedhee haga madiina jala dhufun mala tullee rakkoo tokko kabiraati kana lamaa waan wanni kun lamaan jirtuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam murteeffatan Qureesh fuula keessa deemanii loluuni garuu gaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dura taa'aa diktaatoraa miti nama murtii if callaa murteeffate nama kaan dirqama jedhee namarra kaayuu miti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama hundaa'uu mirga isaa eegu waraana walii yaame waraana keessaa warroota hoggaantotaa walii yaame waliin mari'atanii waan jiraa hundaa itti himan oduun hundaa gallaan amma wal mari'atan ta'anii milkiin duraa tarkaanfiin milkii ta duraa mari waraanni tokko ka milkaayu sifa waraanni badiri ka sahaaba'aaf rasuula rabbii wajjin jiru sun sifa isaan keessatti argamte qabaatu waraanni tokko addunyaa gubbaa amma milkaa'uuf waraanni tokko immoo addunyaa gubbaa cabuuf haala takka akkaataa waraanni Qureesh keessa jiru sanirraa wanni tokko keessatti argamu Qureesh yeroo duraa baaftu nama dirqiin baafte jedhu eegasii geejjibni keessan nagayaan bahe jedhee Abii Sufyaan waraqaa itti erginaan namni isaanii baay'een haa deebinuu jedhe dura ta'an isaanii Abii Jahl nam tokkolleen hin deebu jedhee dide waraanni 300 ka jalaa cabee bade Akhnas ibn Qays waraana fudhatee ka biraa deeme gosa fi waraana walin mari'anne jechuudha hoggaanuma qofattu ajaja baasa namuu kun sodomaaf jala deemaa kun waan biraa ka ta'u dhabeetuma jala deeme jechuudha ka rasuulahu ammoo alayhi salaatu wassalaam mari'iin anattu rasuula rabbiiti waxyii rabbiin na dhufa rabbii guddan naa sirreessa jedhee rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam sahaabaa waan tokko illee ittiin dirqu amma waraana kanaan lollamoo kana taanaan dirqamni rabbi hin jiru yoo fedhan dhiisanii galuu danda'an yoo fedhan loluu danda'an maaluma dha'u malee tun amma dirqama rabbiitiin bakka dirqamni rabbii jirutti wal mari'atuun barbaachisu isalaan namoon nama waliin mari'atu dirqama rabbi jira tana bakka dirqamni rabbii hin jirretti ammoo wal mari'atuu barbaachisa nama marii keessatti Abubakar Siddiqtu dubbate dura maal jedhe yaa rasuula rabbii Qureesh ta hagana nu kalooyte duula baaftee dhufte
جلا بقنين قالوا هلو لوني رسول ربي عليه الصلاة والسلام قمدا أبو بكر صديق تائه عمرتو كأي دبتي أما اللي عمر دبته جتشما أبي بكر كان ديقري أما عادت رسول ربي عليه الصلاة والسلام جرى كان لماني بكباية وان جدا يو إسلما وان تقرت ولي قلتن يادك سنين فردين يرو باية جدا سر رسول ربي عليه الصلاة والسلام قروا بكسنت ياد ساني قفان فرد كانت عملي لنا من اللي وركالي سدفا مقدادي من عمرتو كأي دبتي دبي بريدو قياس مالي بريدو دبتي دبي إني قياسا دبتي عبد الله بن مسعود إيغاسي دبي تنرى أمتا أوديسي مالجد دبي قياسا مقداد رسول ربي تنجد إسان osoo abbaa dubbii sanii tahee waan adunyaa qabu hundaan irraa fudhatanii nama dubbii san guyyaa san dubbate na godhanii adunyaa irra jaaladha jedhe maal jedhame miqdaad yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbi imdi limaa araaka allah waan rabbiin si garsiisetti hojjedhu deem jedheen fanaxnu macaka nusi wajjiin jirra wallaahi rabbi kakadhe laa naquulu hin jennu laka siin كما قالت بنو إسرائيل لموسى أكا بنين إسرائيل موسى أنجت سينهن جنو جدين ثم الجدن فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون سيف ربين كان كديمي لولا نؤسبت سين إيغنا جد وري بني إسرائيل نبي موسى سيف ربي ديما لولا إيغا سينوت أسديبي آسي تينيس إن إيغنا جدنين نمال جنة جدين ولكن أمه اذهب أنت وربك فقاتلا سيف ربين كنك ديما لولا جدين إنا معكما مقاتلون نلين إسي وجين لولا فوالذي بعثك بالحق ربي لغا أنسي إرغتك كده لو سرت بنا إلى برك الغماد osoo barkal gimaad nu geessite barkal gimaad jechuun yeroo sanitti jecha lafarraa ta'e irra fagootti dhimma bahamu tokko barkal gimaad amma biyyi kiyyaa fakkeenya biiteena illibir jedhama naannoo tokko tokko illibir bu'u jechuun fakkeenya bakka irra haga namni beekurraa ta'e irra fagoo jechuu barkal gimaad jedha afaan arabaa akkas osoo barkal gimaad nu geessite lajaaladnaa macaka si wajjiin deemnee lolla jedheen تنا جنات رسول ربي عليه الصلاة والسلام جمدا قياس ملي جمدني دعاء يقول أنيف مقدادي سدين تندب تنام دبين سلان هفني قالوا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أما اللي دبين هي دبين ما هو كانت الأسئلة دبين ندمني ما ملك الند أما اللي جدا دبين بنو مقبر مالي فكان جد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام جريت سدينو مهاجر توتا إنو تفرق وري أنصارا سليادا كنن وراني هركي قداني إسان نما إبلا ما في صدومي توكو إسان كونا منو سديتمي جا وراني هركي قدان إسان أما اللي ولي قلت رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياعك أباك ستي والقياني نما ترباتا من شني وجين ولي قلت إسان الدام بريف فتنسان كيسا رسول ربي نتكسنا مدينة تيجا كيسا جرا مالي مدينة على تيجون كيسا جرتو أما كو مدينة رألا ديمني سوجي لولا ولي قلت إسان كيسا جرتو رسول ربي أمو عليه الصلاة والسلام إن بيكن akka isaan dhugaan itti amananii osoo rasuulli rabbii waan fedhe hojjedhaa jedhin akka isaan deemanii hojjetan hin beekan rasuulli rabbii garuu sanii wajjiin mirga isaanii dhiibuun barbaadne maal barbaadan fedhii ifiitiin isaanummaa murteeffatanii haa jedhani maal jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ashiiruu calayya ayyuha annaas
أبو ملكنا كنا ملك الندى جماعة ملك الندى تنا رسول ربي تدي بنان سحاب تجا أنصار تجا كما كوياسا على بائس أنصارات ديم سعد بن معاذ بدين قلتف يوس مال جدين والله لكأنك تريدنا يا رسول الله يا أرجما ربي نبان تاني يدين دبيتنا ونسين تددي بتنيف نور أنصارا بان تاني يا رسول ربي يدين رسول ربي لين ران أكسني أجل إيج نسين بانا يوس إيجا دبتي نلا إخواني مرمي ورانا قريش كيسي جرتاك سنجي تلالا كون كان همتي كون كان الرفسي كون كإنها فجأة درك إن باسني مقابل ليسني كجلابك أدي دي بقى جلوك رقبني حقم تك والنبي في ركون كيسي جرتي ورانا كان أمو استيبي علالا مال جدين سعد بن معاذ عرشي ربي ويانو دوسوچو تسني أمبيك تاني مال جنين فقد آمنا بك رقان ستي آمنا يا أرقم ربي فصدقناك سدوق إيسيني وشهدنا رقاباني أن ما جئت به هو الحق وأن تلفتين هندو رقاته رقاباني يدين وأعطيناك على ذلك عهودنا سنرتب الله مسير رافوني مواثيقنا على السمع والطاعة سيشاقفاني أججها كيف الناس فانا ديم الرتي فامض يا رسول الله دم جد يا إرجما ربي لما أردت وانفيتت ندور الدم جد فوالذي بعثك بالحق ربي لقى أنسي أرجتك كتلي لو استعرضت بنا هذا البحر أصوبهركنا نسنت فخدته سنت لخذناه معك سوى الجنسين قرمنا أوف تمالف بشانون هلاك تكنون جنة جدين ما تخلف منا رجل واحد نمني تكلين كبودة سرها فنما كينا نقرت يدين وما نكره إن جبن نجد أن تلقي بنا عدونا غدا بر دينا كينا والنقل نمسيسلو لأنه سينسسو نجب نجدين إنا نتي لصبر في الحرب لولا كي ست أبسد إيراك أم نجد صدق في اللقاء بك والقاء نت لقادو بالنجد ولعل الله رب يريك منا ما تقر به عينك ربي وان سيقمت شيسا نرى سيقرسي ثم لا يدي فسر بنا على بركة الله بركة ربي الرد ندم يا رقما ربي روايان بره اتدبلتي مالجد فذ عن حيث شئت قم فيتين وندين قم فيت فأدوشو وسل حبل من شئت هذا نما فيتي متنسي نما فيتين هرير هيدا أدوشو واقطع حبل من شئت هذا نما فيتي كتي نما فيتين هرير كتردوشو وخذ من أموالنا ما شئت هريك نرى وان هجا فيتي فدد وأعطنا ما شئت وانا قفيت مرة نوكت وما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركت هريك نرى وان أتفد أتت نبرت الرجال كما وانا نفتري يو أتوان الرافد الرجال يؤتن نفتري وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك أمر كده أمر من هنتي فأنا دئتي يا إخواني مه أنصار الرابك كبو إيبي فكان دبته رضي الله عنه وأرضاه يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام قمدني والكأن يوس مال جدا سيروا على بركة الله سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم نجايان ديما نسوتشو سائلني الرسول ربي عليه الصلاة والسلام والله ربي قدان ورانا لماني جرى لماني توكو بلمنا الرافود
tokko milkoofnee gallaa hundeema jedhan yookan geejjiba san qabannee sanii horii milkaa'u yookan lolatti warra kana cabsinee sanii milkaa'u rabbi ballama jara lamaan keessaa tokko si milkeessanaan jedhee ballaman irraa fuudhe milkoofnee gallaa saniin gammadaa jedhan allahu akbar allahu akbar akkasitti waraanni ajajni baafame gammachuu qalbii nama tokko hundi isaanii murtii sanirra gayanii osoo nama tokko irratti dhiibban hin godhamin socho'e waraanni yeroo waraanni socho'e bakka badri amma jedhamtu tana eela bishaaniiti amma magaalaa xiqqoo achi dhufe waraanni yoo waraanni dhufe waraanni qubate rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam isaaf abii bakri fudhatanii lamaan isaanii dooyaa bahan yaalaan ikhwaani hoggaana jechuun nama akkanaa kana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam lafti lafa lolaati waraanni diinaa bahee naannoo kana jiraan beekta sanii wajjiin nama tokko qofaa fudhatanii dooyaa deeman dooyaa deemanii osoo deeman waraanni qubate beeka zamana keenya kana wal bira qabaa laala ikhwaani bar zamana dharaati namnummaan hoggaanaa gugurdaan hoggaanummaan xixiqqaa waraana dura taa'uun socho'a bar kun dura taa'aa ummataati dura taa'aa amanti'iiti dura taa'uma waan hundaati sanii wajjiin dooyaa ifii deeman oduu warra kana barbaaduu ifii deeman dooyaa deeme jechuun barigaa du'a qarree du'arra deemu jechuu osoo deeman jaarsa maanguddoo tokko argan jaarsa kaan bira ta'anii odeeffatan maal jedhaniin oduu maal qabdaa oduu maal na gaafattan jedhe muhammadiif waraana isarraa oduu maal qabda qureeshiif waraana isirraa hoo oduu maal qabdaa jedhaniin amma lachuu gaafatan akka inni shakkine zo qureeshirraa sila oduu maal qabda jedhanii in shakkam lachuu gaafatan jaarsi hayyu angudichi maal jedheen osoo an oduu qabu isiniin himneen dura isin dura eenyummaa keessan naa himaa isin eenyu maal jedheen os maal jedhaniin dura oduu nu himi boodarra si himnaa jedhaniin jennaan oduun qaba jedhe oduun an qabu jedhe waan dhagaye jedhe akka muhammad guyyaa akkanaa madiinarraa bahe yoo namtichi natti hime sun ka dhugaa himu taate jechan dhagaysu yoo ka dhugaa tahu taate ardha waraanni isaa bakka akkanaa jira jedhe wan ajaa'iba eessi hime bar bakka waraanni muslima amma jiru hime bara yaa booga hayyu waraanoo sin jedha bar dubbiin dubbii xiqqoo miti laalmi manguddichi kun hayyu amma kun taa'ee lafa tan akka gaariitti beeka waraanni guyyaa akkanaa bakka sanii ka'e ardha yoo namni guyyaa san ka'uu isaa naa hime sun dhugaa hime waraanni sun ardha bakka akkanaa jira jedhe bakki inni hime sun bakka waraanni muslimaa amma jiru qureeshilleen guyyaa akkanaa makka asochoote naan jedhani yoo kanaa hime sun ka dhugaa himu taate waraanni isii amma bakka akkanaa jira rasuulli amma alayhi salaatu wasalaam beekamoo eega tana dhugaa hime taallee dhuguma himaame jaarsi jabaa amma dubbii haganuma dhaabanii ani isinii hime isin hoo maal jedheen eenyu isin eessarraa jedheen nu bishaanirraa jedhaniin biraa deeman bishaan kun kam jedhe bishaan iraaq baantan moo bishaan abaluu baantan moo bishaan abaluu baantan osoo inni bishaan abaluu baantan in biraa dabran namni hundu bishaanumarraa uumameen kama waraanaas deebi'an amma oduun haga tokko argamte waraanni qureesh qiyaasan lafa fagoon tahin naannoo kana jira maal godhe amma rasuulli rabbi alayhi salaatu as deebi'ee nama sadi jajjaba waraana keessaa baasan sadeen kun علي بن ابي طالب زبير بن عوامي سعد بن ابي وقاص سدين ثاني باسين ورانا هكا تكدبلني ساقلي دويا دي مالني وركم دويا هه ايه صدفان
bakka eela badrii kana dhufan yeroo san waraanni muslima eela badrii hin geenne eela badrii kana dhufnaan ijoollee lama jara lama dardara ta bishaan waraabbattu argan jara lamii qabanii fidan finnaan yeroo isaan dhufan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam salaata keessa jiran ummata jara fidde tanarratti namuu hunduu yaa'ee jara odeeffatan isin garamii dhuftan makkaa dhufu maaltu isin ergate waraana qureeshin nu ergate maaliif isin ergatan bishaan beeytaan waraabnuun jedhan kijibdan jedhanii amma dhaanan abii sufyaan tun ergaten jettani geejjibni kun eessa jira qalbiin geejjiba jaalataa miti namni horii guddaa san abii sufyaantu amma dhufee naannoo kana jira kana barbaadaami namni kana godha nama qalbiin kan achi harkisan jarri akka hamaa dhaanamanii dhugaa abii sufyaan tun ergatee jedhama kijiban rasuuli rabbi alayhi salaatu wasallam salaata keessa jiran yeroo salaata irraa bahan as deebi'ee jara sanaa yaamaa jedhanii jara dhufanii teechisanii ummataan maal jedhan yoo isaan dhugaa isinit himan hin dhaantan yeroo isaan isinit kijiban kabajan irraa cal'iftanii lakkiftanii ni jedhen jara gaafatee dhugaa naa himaa maal isin jennaan nu beektaa qureeshii waraana qureesh wajjin jirraa waraana qureesh nu ergate akkanaa waraanni qureesh eessa jira jedhee gaafatanii tulluu tana duuba jira jedhe bakka jaarsi hime taanuma tulluu mul'attu tana duuba san waraanni achi qubatee jira jedhe hagam takka jennaan hedduu jedhe lakkoofsan hoo nama hagam jedhee gaafate hin beeknu jedhanii lakkoofsa hagam haya gaala hagam guyyaa irraa qalatee nyaataa waraanni kun guyyaa garii gaala 9 guyyaa garii gaala 10 sinqiin zamana sanii gaala san gaalli kun waan laafaa waan fa'aan nama dhibnitu waan miila fiitiin deemu gaala 100 yoo oofatte guyyatti keessaa tokkoo gorratte jechuun akkuma laafatti sinqii guddoo sii ta'uu danda'a jechuudha yeroo dheertuuf guyyaa tokko 10 gorra'an guyyaa tokko 9 gorra'atanii jedhe yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lakkoofsi isaanii 900 irraa haga 1000 jedhe aadaa arabatti nama 100 gaala tokko gorra'aniif kudharree gaala 10 maami gaala 100 maami gaalli 10 nama 1000 maami gaala 9 gaafte nama 900 mi jidduu mitara jira jechuun namni gaafate eenyu fa'attu duula kana keessa jira warroota bebbeekamaa maanguddoo bebbeekamtu qureeshirraa namni duula kana keessa jiru eenyu fa'a jedhee gaafata rasuul rabbi quban qaban namni tokko illee irraa hafu jedhanii mee maqaa naa himaa eenyu fa'a jedheen عتبة وشيبة جرى لمان أبلووني عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبو البختري بن هشام حكيم بن حزام نوفل بن خويلي حارث بن عامر طعيمة بن عدي نضر بن الحارث زمعة بن الأسود أبو الجهل بن هشام أمية بن خلف وان سلاما قدو قريش تهيجرا هند مكات لك سبحان الله نمو أجبيتم كندوا لك كم جدا نمتو كلنا رانا فين يوسف رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها أبو مكان جرى في بقى فتاة سندورة كي تكونوا مكة سندورة أربعة نوني مكة تكون أفني لكن جبتوا مكة رفتي يوسف موراني قبعي بولي يرو وراني بولي قلقلوف تيمتي وراني بولي يرو وراني بولي هكذا ربين قدان روبا روبسي روبا كان قام إسلاما مسلمة كانت روبا قلدا بريدا قبنا نقمن أو أنقم روكين قمن بوبين قم كانت روبسي روبا كان ربين قلبي إساني قبنيسي نفدك أتني قل لي فتني كان مسودي صلاتني كان مو نشاط أكم قب جما مو كافراسن روكيت بوبيت تكاسه رومني كبدات داي روكي لفا غودي سوچو ددبن
ganama geennan egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam galgala saniin bakka isaan qubatan san achirraa socho'anii eela badri eela hedduu jira badriin kun eela hedduu eela gamana aanurra dhufanii qubatan eela hedduutu achirraa achi gara qureeshan waraanni qureesh jirurraa fakkeenyaaf isaan jidduu eela bira jira ka bishaanirraa dhugan ka rasuulli qubatee waraana asi qubadhaa waraanni hiikkate hayyuun tokko ka waa'ee waraanaa haalan beeku ansaara حباب بن المنذر جد أمام مكان ساتي رسول ربي التلفه يا إرجما ربي بكي أما نقبل نتون أجج ربي قدان نؤمره بكا كسي قبضا بكا كنا قبضا ننجد كنمو إر دبرون دندين نمو وما إسن إفي ملد أو التنجد إيقافتي لكي ملومكي مالي وأن ربي قدان سنجد بكا كنا قبضا ننجد انجلو إذن يو أكستاتي bakki nu qubannu tun bakka gaariin jedhe maal haa taanuree jennaan eela kana hundarra dabarree eela gama qureesh achi aanu san haa qubannu jedhe diree lolaatiif bakka san turra gaarii takka eelotii duuba keennaa kana hundayyuu dhaga'an haa tinfinee hiinuu jedhe akka nama dhuguu hin dandeenyu lama eela keenne san ammoo naanniga biratti guddaa ijaarannee naanniga san bishaan guutannee akka waraanni suuta osuma lola keessa jiru dhuguu danda'u haa godhannu jedhe qureesh maraa bishaan irraa hiine akka nu akka gaarii bishaan dhuguu dandeenyu haa taanu jedhe jaalame ikhwaanii namni sahaabtichi kun xubaab ra'yii mala kennuufii jiru kun ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam ka waxyii rabbiitti dhufe isa kan saxaaban رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكن إرجما ربي تك إني قبرش ربي تك جما كان مو إلمنا ما تهيب كجيل بيكا كنافون قبرا كنافو ياد في كنة أكن من ياد في كنة توت ياد في كنة وقانوت الزمن كنا فكينا يقولون قدام تو قدرة عند أبا فكينا وان تو كسر مرتسى إنه تو ياد كنة شو مرجع سنوق أبا كإن إرجما ربي تون تيمبر كإن إنه مكا كان كيدو غورو سر دو غورو باتك وانا مكا كان كيدو غورو سني وجي نمني مرجع كنا توق أبو إنه جرا يا لمي زمان سني زمان بار زمان دكتاتورة زمان مرجو جرومي تبيك زمان سن زمان سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا إفيتي هيما أكسان أبلوم عن قلبي كل صداتك كملت الفنيات في كنتان نمك وران وفي ياد في رسول ربي تكنت بكن قبل تنقارين جدين لقاجت تجدني رسول ربي عليه الصلاة والسلام ياد أساسا الرافقة لقاجت لقد أشرت بالرأي يا دبريدا كنت وران أمريكا أجدين وران أسير راسو تشوسني جما كان قبسيسا eelas akka inni baanu hundayyuu dhagaan hidhanii akka fuulduratti namni biyyaa warri biyyaa akka lafa qotachuu danda'a akka gumara keessaa guuranii ammatti ammoo qureesh irraa fayyadachuu hin dandeettu qureesh yeroo ta'e eela qottu hin qabdu akkasitti waraanni muslimaa qubatee sirreessanii akkasuma ammallee waraana jidduutti tulluu diqqoo takka jira tulluu san gubbatti waaba tokko diqqoo ijaaranii achi keessa qubsiisan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki tun bakka ol fuudhamtu if jalatti akka gaariitti waan hunda arguu dandeetta waan gara biraatti dhufe ka duubaa dhufe hundayyuu akka gaariitti arguu dandeetta achi qubsiisan hoggaana akkasitti gaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan san galgala waan kan hagana hojjetanii halkan san dirree borganama lolli irratti argamuu jiraatu kana keessa bahanii warroota abboota muraasaa hundayyuuf jala qabatanii warroota durata hoggaanowwan waraana yaamanii dirree garsiisan ati as dhaabatta ati akkana dhaabatta bakka addaan kennaniif halgalgalaan bakka bor lolli irratti argamuu jiraatu
dirree san dhaqanii barsiisan takka lafa beekan takkatti namni akka gaariitti loluu danda'a. Lammata ammallee waan himan bakka ummanni kaafiraa sun bor itti du'uu hedu hundaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam galgala san himan. Abalu bor asit du'uu heda, abalu bor asit du'uu heda, abalu bor asit du'uu heda. Nama 70 hoggaanuwwan gugurdoo Qureesh sanirraa achi dhaabatanii dubbatan. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما إخواني وراني توكو نمني دبتو جلو إرجما ربي وحي ربي تندبتها ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وحي ربي وني دبتو جلو جمتشوها جم جيتو تكتو نمت دقايما يوبر وروني جوجردانا تمك أسا دقايات ترتسون هندو أبالو براشدو أبالو براسيتنا ميتين ساسي تكوفا أبالو سكوفا أبالو سكوفا يوسين جدا حجم تك جمتشون ست دقايم تيمي إبرة إبه كاتت أمنتو لوجو ما نجرتهم براشدو وراني سون قرب تنجي فماذا قرب تجابو دن دا وراني كسيزون وراني جابو مفتوش رسول ربي عليه الصلاة والسلام حقس جمتشيسه كنمو هجم جمتي نمو هجم جمدي هل كان سر وراني قريشي سكر أسكلاي نمو إلى أول أرجع جمانا جمستي ربي قدان قلقلا سمال قوله مرا لكوف سإساني تي قدين إسان قرسيسي قريشيس نما إبتوكو سيتي أبي جهل جد أكلت جزور جد أكلت جزور يشون نما قال توكو قوبسو جد وراني أنا ندور دابتو ورانا قال توكو فون قال توكو قوبسان يشون نما إبتوكو يشون كسي اتفاقات مسلمس صحابتي تبقوا مال جد لا لك كافر كانت دعوة ده قافت جد صاحبتي كي كمسلمة كان بيرجو قافت ده أبونا ما تربعتها ما جرتون تربعتها ما سيتها جد قافت ده لا لا أبو تربعتها ما ميت إبنا جد لا لا ما مسلا ده نونا بدي بسدي نما تربعتها ما مود إبتي إيش شكني صدا مال تجري صدا أنت كنجر تربي مال برباد أكلوا اللي يكون أرقم قريش أدو سلا وراني يكون قداته هو هد بيته سلام بقتي أكسيني بقن كسي وراني ديك أنا مريب بتوكو نما كم توكو يتلفت كان أقول ربي صحابة اللي كسان السودان إسن نما بسدي إسان نما ترباتا ما مولبا ربك كس قلبي ساني كس تفكيسي القرآن كيس ربي قدام دبتي هل كنسن سلا وراني والدربولي لولا كلاي دعاء دهاتي هل كان نمني رفوتاتي وان أجابت أرقامي ربي قدت مال جد إذ يغشيكم النعاس أمنة من هل كان سن هريبة أجابات قط أمتك أبتين ربي مقاتي مقرمين دفتين من بيهنت نمبو اي نمو كورسيتو مك أجيل الرفي نمو نما توكو قفت الرفين هل كان سن جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام رابط أبولا ربي فيك هذا أبولا هل كان جمعة برمت أخو تربة رمضان وقال ميسو هل كان جماعتاتي برجو يا جمعة يلو الأرقامي ما الجرانيقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كانت أبولا ربي فيه صلاة أبولا ربي فيه ورواة أبولا وراني هريبة أجاباتك ربي قدان اتبو سيرفسي ما أقول إخواني صدم من قلبي ساني كيسا طبمو نما سلا ديني كن كيدو فيه إلو ما نملو الأرقو سلا يرون من رفوتاتي إخواني كديني تائه إلى أن سدورتها هل كان سنهرين نجرا سلا يو هل كان سنموتها آبولا برما إينو للودن ده يو هل كان أكا غارت رفينا مهريبا وفيكا برنا شاط حقم قوك أبا نمني للاف
jirtuu waraana muslimaati waraana qureeshit asaa deebinu waraanni qureesh moromeen guddatte wal dhabbiin heddummaatti wal shakkuun guddatte namu kun kaan aalate namni baay'een maaliif lollaa waan lolluuf hin beeknu jedha nu geejjiba keenya dhaqqabatuuf baane geejjibni keenya nagaan gale maaliif asii duuna nu maal barbaanna kun maal jedha ammoo nu lolaaf hin dhufne deebi'uu qabna kun maal jedha lollee warra muslimaa kana cabsuu qabna yoo cabsine maaliif cabsina obboloowwan keenya ilmaan adeeran keenya maaliif cabsina moromee halkan kan wal mormaa bulan manni hin bulle halkan kan wal mormaa bulan gama kaanin bishaan irraa hidhaman bishaan tokko hin jiran eelli hin jiru haga silaa dhugamu muslima dhufee irra qubate halkan kan halkan dheebuuti osoma moromeen akkana jirtu osoma moromeen akkasi jirtu qureesh maal ergite amma nama tokko ka waraana waa'ee waraana qajeela beeku Umayr ibn Wahab al-Jumahi jedhama maqaan isaati nama kana ergite mee ummata muslimaa kana lakkoofsa isaaniitii fi waraana isaanii qajeelatu badhu jedhanii ergan kun farda fiitiin buggaa taanirra cehee asirra cehee achirra cehee laalee deebi'ee maal jedhe aboo namni 300 jedhe yookaan xiqqoo irra jira yookaan xiqqoo achii gadi jedhe akkuma ni isa taate dubbiin hayyu garuu jedhe waan arge jedhe mataa bofaa arge jedhe mataa bofaa ka waa idduuf qophaawe ka mataa dhaabeetuma taa'u kana ilatiyyaan arge jedhe jarri sun jedhe wanni booda tafin jirtu jedhe namuu waraana fiitii fi seefii fi harkaa qaba yoo mara diqqaatte jedhe namni isaanii tokkon du'u nama tokko ajjeesu malee jedhe yoo nama 300 kanurraa ajjeesanii isaanillee ka dhuman taate maalumaaf jiraanna jedhe bu'aa tokkollee nuun qabu lolli lola kana dhaabnee nagaan haa gallu jedhe kun amma rakkoo guddoo biraa qureesh keessa kaayee ammallee dubbiin moromeen dhima guddatte namni duraa moromee tana cabseetuma balleessu een Abii Jahl nama tokko kahayyuu qureesh Hakiim ibnu Hizaam jedhama radiyallahu anhu eegasii muslima ta'e namni kun hayyicha qureesh ka qureeshii irra aqlii qabutti dhaqee Utbaa bin Abi Rabiica inni qureeshii irra aqlii qabu jedhan Waliid bin Mughiraatiin booda isa عقبة بن أبي ربيعة كان دقة عقبة بن ربيعة كان دقة مال جدين أبو نمتج وني قريش أما اللي لجتوف ديجا نمتجا قافة سرية نخل آجن نجرا نما لما قبانيتو قبقتيتو قجي سنجنيمتي نمتجا قويا سندو إسانتو مكان سا عمرو الحضرمي جدما عمرو الحضرمين كن عتبا كان قلت عتبا كانت والعتبا كانت تركه كانت يساوي الجنجرات حليفه سايتو وان جدين عتبا دقه انو جدام حكيم ابن حزام كانت عتبا دقه ابونا متيجي غاف صندوق اسم كيسني غمانا مسني فودي قريشين غمانا مسني نباسا لولين برباچيسو نوغال چاجديني يجده غافت hayyen jedhaan anini duraanuu yaada kennadhe aboo waa lolluuf tokkollee hin qabnu haa dhaabnu lole jedhe Abii Jahlin na dide Abii Jahl nama badaa qiyaasa malee inni kun beeka ikhwaanii Utbaan kun ka gaafa rasuulatti dhufee alayhi salaatu wassalaam waa hedduuwan kanallee sii yoo mootummaa barbaade tana sii kennina yoo horii barbaade horii hunda wali sii qabna yoo dubartii barbaade waan hedduu ka jedhee rasuula fidee sun isa san ka rasuulli rabbii fixattee yaa abal walii jedhee yoo inni fixadhe jedheen qur'aana irra qara'ee booyee rifate ka qureeshi dhaqee jarana waan ajabaa dhagaye wanni sun sihirii miti walle'ee miti raagaa miti falfalaa miti wanni kun waan biraa waan guddo'oo namticha kana hafirraa lakkifnu ittilleen amannu ittilleen kafarru lakkifnee
isaaf ummata walit haa dhiifnu yoo ummanni biraatti wal lolanii cabsan rakkoo isaan nurraa dabarte yoo inni ummata hunda cabse waan dinnuuf hin qabne waliin haa deemnu ka jedhe isaa bara aqlii qabachuu qiyaasa malee rasuulli rabbi maal jedhe qureesh keessaa yoo namni aqli namticha du'e sanii amrii sanii cutba baate lola dhaabaa jedhe lola dhaabi jedheen abii jahlitti dhaqee eenu dhaqama hakiim ibn hizaamii dhaqa abii jahli dhaqee dubbii taanitti abii jahli maal jedheen na maal jedhe in sodaateen beekaa dabeessa lola sodaatee saniif akkana jedha lolli kaloofnan lola sodaatee soddaasaati beeka lola sodaatee jedheen garuu waan sii himu jedheen nama biraa ka ergatu dhabee si ergate jedheen hakiim ibn hizaam maanguddoo qureeshirraa beekamaa tokko kun ammoo maanguddoo qureeshirraa irra hayyuuti kini durriyyee gartuu abii jahli nama biraa ka ergatu dhabee si ergate jedheen jedheen nama biraa ka ergatu dhabee anilleen ammoo nama biraatiin ergamu jedheen isuma malee innilleen ana malee nama biraa ka ergatu hin qabu anilleen waa ka nama biraatii ka akan keetii kana fa'aaf ergamuu miti anilleen jedheen dubbiin haganatti badnaan abii jahli amma mujrima guguddaa inni abii jahliin kun nama xubaatii miti maal argee dubbiin gara waraanni finqilee harkaa lole didutti dubbiin deemu jirtii arge yoos maal jedhe cehee namticha guyyaa san du'e camri ilxadramii kana obboleessa isaa caamiri ilxadramii jedhanii lola keessa jira arqa waraana wajjin jira obboleessa namticha gaaf kaan saryaana khalaa keessatti du'e kaafira obboleessattu waraana qureesh wajjin jira caamir jedhamaani abii jahli caamirii kana dhaqee maal jedheen abboon wanni lola kan an kaaseef dhiiga obboleessa kan keetii barbaaduuf deema wani nu duula baaneef dhiiga obboleessa kan kee camri barbaaduuf deemna maanguddoon akka hakiim faan akka cutbaa faan amma walii galanii lola kana dhaabanii asii nu baqachiisuu barbaadanii dhiigni obboleessa kan keetii bade koottuu dhaabadhu iyyi jedheen maal godhe asumaa cehee wayaa firraa darbee qullaa dhaabate qureesh wayaanarraa buute dhiiga obboleessa kiyyaa dhabe warri obboleewwan obboleessi kiyya ajjeesi kunoo hagana na bira jira obboleessi kiyya ammoo sababaa qureeshi du'e kunoo yoo qureesh nama taate wayaana qaba yoo naman tahinan qullaa deema akkana na dhiisaa iyye qureesh rifattee wayaatti qaban jechuu amma lola waliin seenan jechuu kini badii dalee gartu marka badiiti innu kama badiiti abii jahli kama badiiti innu akkasitti gaa ikhwaanii waraanni qureesh murteeffate akka lolli argamu gana magaalafti badiite halkan kana moromee kanarra bule warri laalme waraanni khayriin kun maalirra bule gammachuun nasrii rabbiiti hirriba gaarii rafe rasuulli rabbi ammoo kadhate rabbii fi kadhataa bule ganam subii salaata subii lafaa ka'anii jamaa'aa salaatanii zikrii rabbii godhanii taa'an allahu akbar kun halkan kana wal mormaa bule halkan guutuu in baqanna moon baqannu in deebina moon deebinu in lollamoo akkam taana wal mormaa bule waraanni kun lamaan ka wal loluu danda'u hedduminna ilaaleen yeroo tokkollee murtii ilaali waraan akkamii ilaali meegaa waraanni lamaan lafti bariite ganama lachuu fuuldura wal dhaabatuu heda akkamitti fuuldura san wal dhaabate akkamitti ammoo lolli eegalee yoo rabbiin guddaan achiin nu ga'e darsiitti aanu keessatti dubbanna والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.